Рамзия Ортикова. Гуш кун мара. Чӣ хеле ки ма гуфтӣ ки ту кӣ ки ма айта битарсам, инами канали тая, правильно? На, инами канали тая. 100% канали тая. Ам хеле астай гуфтӣ ки ки ма айта битарсам. Мо устра нишон метам ту чӣ хеле ма метарсӣ. Лекин яъне ки ма гап намезанам ҳавои ранги шумо ки ягон коро карда наметавонам. Чӣ хеле ки шумо семья лезид мекунед, ман мегӯм ман метавонам, лекин ман намекунам. Чӣ хеле угражат мекунед, ман каналта фалон мекунам. Ман мегӯм матра ки метавонам, лекин ман намекунам. Ман матра заказат мекунам, ина ҳом видео шортс воз неҷа медорем матра заказат мекунам. Лекин ту мара гӯш кун. Матра чӣ гуфтесам? Ман ҳаме хел мардакам ки ман дар доира як мавзӯъ фақат гап мезанам. Ва ма ира тараф пастаяна гуфтесам. Мавзӯъ чие? Шумо мара қади лангулитон тӯҳмат карден, буроин ё доказат кунен, ё ин ки бахшиш пурсен. Шумо ин корро намекунен. Ва ма дигар тарафша уже гуфтам, аз ин тараф уже гузаронди ту. Хести гуфти ки ту кӣ ки ман айта битарсам. Нигоҳ как. Уже дига бахшиш пурсиш усу беста. Инаи условияро бояд шумо ҳал кунен. Ва бахшиша дар анамҷа мепурсен. Мегзарем ба-ба-бам. Гуфтия? Ма кием ки тая ма битарсӣ? Ҳам хел аст? Ира инаи сурат, ич сурат чекай, чек. Ин чекай. Так, инҷа як лайка ихе нигоҳ мекунем. О, ин сафедака значит ай май. Агар комментария бидуроем, менависем. Удалит кардӣ? Поста удалит кардӣ? Дидӣ ту поста? Оз як бор гап навед кунем, поста дидай ба фикрам. Ё ту мара блок мондагӣ? Аккаунти мара блок мондаи комментар нависонда натонам. Қанчиқе. Аз Абдулло ибни Умар рази Рамзия, гӯш кун, инаҷара бихон. Биё хайма барои ту мехоҳам, ту хонда наметонӣ. Рамзия Ортикова, ту медонӣ ки сабшествора ту нанавиштаӣ. Ира ма Эсим Шарипов паланг навиштам. Хай бо ина чекш, если что, чек, ина чек, ина чек, ина чек. Ира ди чека. Инера чек мегӯям, яъне ки сурати ма. Гӯш кун акиси момаи лангули қади ҳартон шумо гӯш кунед. И ҳазорум шансае ки ман шумо дар аввал додестам. Бироен қатима эфир, бироен эфир. Қатима шумо бояд эфир бироен. Угроза, таҳдид не. Ягон кори дигар ман накардестам. Ман ҳамин қадарша гуфтестам ки если что метонум. Нами канали тай. Сообществода. Хай агар бугӯй ки не ту наметонӣ, ира ту нанавистаӣ бугӯй, хай агар розӣ бошӣ, раз ки ту Рамзия Ортикова дар иҷа худ нависондаӣ, ну понятно, вот лангулирам бо шумо хитон номи хитона хитон монденам хеле. Иҷа ма ни при чём.